Hello, ka YouTube viewers zo se ka zanaw salam ka hin boli na hi. Ki khop na la a, mi tam la a, ichi phat le hin tui hi don ding a koi ziu cho na te ka na howin la hospital, clinic, hotel a hi lo le school function a i gala tiang zong le hin mi pi ho don ding a hi hon ni tabang ho hi a koi wa tui thol hi a koi so na hi chila hi tui i don tiang le i ding chang ma diu angai na hi aji chu e chi doctor hon a sei na hin khon ikitan tiang le hin akam gei la hi chilnang chilche kam bal ti ho jang abe dan the ti cho hi chi hwa ko na hi nat na ki la son the au mi ati na hi cho chu in sei di wa hi ichilla wa hi bacteria hi lo le virus tam ta hi cho na hon ikitan tengu le hon ge la chu adon ma so ho chil ho kam na ho na kambal kiti ho chu hi ta cho abana mi khat ga chia adon ki ting le anat na hi akila son thei cho ekana bu se op na TB arsal kiti ho jong hi akila do thei na hi nege pat nege chila ho grapes ana ai lo le kamna kiti ho ai lo le chila ya khut dul chip chup kiti ho jong hi a no mi na hi iki ven diu da chu sei kit lew hen mi zala hitia chu tui idon nom ta vai jong le hitia hi la tiang le hin ikam gei to hin isu to lo dingo hitia hi igal sun tho dingo na hitia hi idon diwa hi bottle a hi ta jong le iki het pi best friend bottle hi jong le na kam to hitai ga su to khel hi a safe po na hi hitia hi a bottle a para chu gal sun tho a don ding hi bailam ta iki ven thei now step izui jeng theu a hi na hi tui hi office a kai mi hi jong le idon diu bep khon sagi khon gate khon ko khon som kat bottle hi ki po hitin na aban le na tong ding hi jong le idon kham ding bep chu ki po hitin ni si a hi alhang pi a 7 to 8 glasses of water hi don te angai na hi na khon sagi khon gate tui hi idon te di wa hi ke ka ul sa jong lo ngai lo kadang jong acha hi tui jong ka don ngai poi tia jong hi i sei jiu cho hi chi chu hon ki du cha hi jong le ita san angai chat hi cho na hi chi ya chu ita sa uwa an ingai chat bangwa hi tui hi thasam lo hi lai don di wa hi ban le na tong ham ul sakai kit jing kiti ho chu a water intake una atui don hi tham khat 2 to 3 liters of water hi adon diu hi suggestion a bol na hi doctor hon ka viewers hon subscribe nei bol pi wa view nei bol pi ho comment langa kan mu in aban ki ting jong le request na hin bol ho chu aban bana ka hin upload dinga hi ti chu ka sei the hin tin anadam sel tawin